Krista Jesu nu lebie nego nu shaset yole. Po uke penyofer hiu zo sheri. Uke penyofer ze ketedadi potio polam hap poritsmo. Dari potio poche pejlie. Medium yer hitchefe. Temye mevidi penyolie. Siro temye hitchefe di. Potio poche gerinyolie sidi kesie ketsori diese chezota. Cruz seri chezo. Sela uke penyeferi poche peja pishe mu teza pette koki rekrekeche teza bie poche wate. Sela jisu zanunu kuza pette kutu predio. Digiri jiu gizeri mu gizer krori. Jiu uke penyefe upobu zaye seketiola. Temye mel peteri Jesu Christa nepu zoetre pra predio. Ukela kelio Jesu Christa zanu vorgeba siro online nu kehukeba pete kelusia mu zeliawe. Ugo jedo nepu reshoke vonu bubu go crosse ugo bu ke tomu rofunu nu porsolie mu bubu ugo pete reche kesala se tiene. Terino ugo pete keze zali kuse Nie Jesu celeje hau kelidome. Zali kuse. Krista nie nu shobaro. Jesu zase silieje. Nie kokie hura podio. Me face por arofe yalite.
la kyo vodi seye niu go pette chpie peta kilimi chleje bo munyo mu kimasaro fu zanunu sko zlu khashe di ukobu ani ko ki puke sko pette chze liketiola uko peta chleje siro hare a poti thela ketsori niko zesi diozo diowe sita o keze ete keze shethale di zalikur Grepodi Hetinia Teta 178. How is it a little bit? But she told me. Jesus Boko Fetoya, Nekos Tegeria, Gita Hanu. Sato Gekrini Buji Hava. Gerliti saw Gemasati Saho Hachipi Hibutsidi. Hikubu Nibu Nroshulikivi, Hikubu Nliechalikivi, Hikubun Tezilikivi, Disonja of the Hawala, Getezie, Getesedi, Nrosho, Motunvoyawi. Nibu Higotu Dozo Shuri, Mbu, Higot Sekasanakis, Mbu Higot, Nibu Ritsekasanakish, Tejami Mudinki Vorshi, no Higo Krihisiji. Nkamasara Pubu. Jado Nosuku no Kelebet, go Gibali, Nkamasar Pubu Higodon Balidi, Yogo Kruhisidi, Roshum Hatotsodi, Udo Zekizabet Debu, Mhozunu Linikis Chiliet in the Nipu Nochedo, Higo, Nipu Rupu Nuzushu, get the her Cameri Capi Higotashili, Higo Nipu Noshodori Simodi, Potapozabon, Sabana Likivinu, no Higo Chatasha, Indie, Gerena, Gerpugunu, Nipu Higo, Vodi, Nipu Sogosha, Nipu Lepesumodan Likivinuri, no Higo Pechosa, Higo Ritsashi. Nkiri diubu hego tepezena se hego pechona se jedin ki chabawi jido njaputso di forkili bette khala ke sapienchia nipu phato chenu ozakha ke sebette no chikeme sali keme sarpo ke ko khapiuchi ndi progression ke chanu tazegeshinu kersonu nipu tazegeshinu lyo cheke thabette no crossochi jobahuri nipu japuti segeto nipu ndi thoze shiri nipu no pokri shili ndi sevori japutso geto ndi thoze shi no ken hekeli ke ko khapichi Nipu Hego Haga Kapian Peleke Sozamo, Jedo Hego no, Shekainado Uko, Irosoti Supimashi, Nipu no Krihisidi, Yendo no Habun is a shiri, Nkerso Dorisili,
muni pu khe mu no oke la ke liu ke cha sili ke la no he no no goi kri his ji ke pa tha go shi kri his ke liu chli chi je do ni pu ke che ke ne chdi je do no su ki no volume ke cha ho mi u ch ne tu budi o ke che ready ba ke cha he go se ka pe cruise pin se ji no ke ko ka pe cha she nte zili ke vi o me lu ni o pe cha she nzaki li ke vi ke ko ka pe chdi ti so ja ha ze de go bu ni pu ch mo me je ha ko nu sheri ka sha honguli ke linguli chi ho mi ki hu khe to di ki hu pe no li ke mo ba we ho mi ni pu ko thoi mi nguli ke mo ba we je do ni pu no krista ki hu nu ke pe ni mo ko ke cha rin se vo di ko cha shi di go bu ki la vo li ke cha go bu fa la vo li ke cha ni pu no ko te sha la she ko ke sa la she chi je do ni pu non to he go do nu ba li di so la he ka pin che ke shi zi di no he ko mi pu ko cha kri shi chi pa to che pe te ka pin pe le shi ya no he kri shi mo no che do ke so ti ha no za ye chi li chi di jisu krista ar ha ke li so nu cha se we amen paplela le vide jisu krista ora ke le uzanu chido ni pur so do di vor ke le ko pete ke lucia munyo pete ze ke le so se chia we o ke pene fabu pur hi ke kri gi chindu o ko pur so ke ti hanu o ko kri hisha mu jabe pete ko tsa ke le uchin le tenza homie therhi chidi vor ba li ro jisu krista zanu nyo ke lupe krishia munyo ko ze ke le so se chia we Sio chido ugo GTA ugo krisargo ukiya chili ke si ke cheri ba mu chido ugo donu yepo pokiya chili di pokinu mini kimi nu fatsidi chido for ugo donu basla vito zo mu vilamen yo ni pejeri shi tasidi ki hubu ke ni no ni zele do me vito zo mu vilamen yo o ke ba ugo ni zele do me o bala libide ni la uniwe ni pubu jabi ni tsase ke liu chili tenza
pisoviwe terino kitejepia kepenyofa tsiyamo jisu zanano mi bette ke luciawe poti kivi ha nguli di tie unni di Sunday school trailblazers no mie me fa tefa youth club it night to promote sisija mu hanu youth ko heko nidi nigo welcome sisija youth ko turnover gelila chegetso pastor Jason mu Sunday school teachers ko ze ministry tsikazuno anguba ketsa Sunday school department via lesson komu bugo via activities ko nichu go via foundation how nipu dieno tsemeti seba mu Sunday school no parkile ko nichu ko bugo gi su ngubaya mu hiego youth ke sa hago ze ministry tsikazuno hiego la ke cha tsa balije si chaya haki no uko zako kieshityo mo uko bu stage no koletyo share le liro uko zanano yutko zanano zasike tsubo khabye uko tsa naba mo sishe pastor visato bu khordi tija ke cha tsbye got kiseletyo mo ke cha tswa ke zeshe please make your way down to the club in night classroom after the ketchup, okay? Teza Goliro, Deborah Torho. DSV, may I say? Giuseppino. Kedulhuto Chase. Che cree l'igno le tu che vicina sale preso to no pesiye kozo kuto kotsu risevino tsecha namzaile ni tozo no ruhia ni todono ruhia ni biluko yese no le vigno teno non è je peux belle signorio Tejaser kinso. Tievi teherja. Vetsa hulle. Vian John. Vidisir Meru. Vicotio Shea. Vimenio Sanchu. Vimeto Kinzo. Vimeienno Mechio. Vipre genau. Viziko Piso. Viueno Kiki. Visaye Mekro. Yevise Meyase. Mi bette vorne modetia diri. Ola ke chatsa blaije. Mo siro poti kapie pastor. Visato. Sachio.
poti hawa u ke hula pomare thorwe krisar mie hade ngusdi chedo ke penyafa theziba UBC no youth ministry children ministry Sunday school do shiri krisar go do shiri vise share ga za ha ngusdi ke penyafa theziba ya chedo usse jame unyonyo ha go ngusdi utho u ke huri ra ba UBC no share ga za share krisar no ke huwe u pe tha mo te ke menyo se share ga za square ra ba we ugo kezedi ke thodi bo phale do a kezedi ke thodi bo nali do Timothy kerio die ker ke nye pete gori sigaba ke thodi hawa prasudo no krisa zoliodi me poribu mele gata sihe deri ke pele gom hojgi ndie punu njorlinu ke khenu ke pelenu mu ke mesanu thakebo chlie let no one despise your youth but set the believers an example in speech, in conduct, in life, in faith, and in purity. Here, Trailblazers promotion to youth. Ti hau ha nu. Hake asia katha. Ni ko pete encourage sasaya. Ke hunu memi ke le so haliro e chu urbizomo. Dari kepelenurisa musuha meyego sala nigo promotion chigele ti hawnu chedo ketho die phirkele hawa se nigo chesaya The Bible reminds us that we are not too young to influence others medzba liodi asa hapoi chelegenze idasho medzba liodi make kanwe thake ke vi chelegi ketho die no ngulie sala hake hasia ka thago vor chole mode de go me pete vole mode de me fa thfa hago ha ni ko kelhubu me la thaki ke viche je ke su ha u ke chawe ni ko dienu ni ko ma thoma chunu me khri ge junu ke pelenu mu ke me sakel hunu japu ke viche je ke su ha u ke chawe mu krisar ko thonu lergeli haunu krisar ko thoburi ni ko la ni ko japula 대장울이 되는 것도 수하 우게 차we 아 우고 베테 수수디 우고라 개차서서도 뭐 베테 게 누르 해발리도 매 게크리에 인초가 게마사 니푸 지호바 게테지에 테체트루자 부자에 베테센지야 노 보히게 크리크리가 주노 하프로 대자세 헤게 후지 지야 가잘란 베지웨 제도 헤뇨뇨 하고하 게룰라 ke thezje sensia ugobu uke hu Sunday school nu ke pelenu chesecha memie idi ugo ke hu sevolie ke pethago ugo krohi pe visesha mu ke pelenu ugo no je pe visesha di ugobu poti hawa chokele la ke thezje sensia we he go thie ugo promote chekele ti hawnu ugo mi popogaza kelhu la ke thezien sia mu ugo khapye mpele ka sala sia ugo mi popogaza bu u personal life nu ke penyofa ze ke per rogaza nu chas sa ko ke liye me mi sa ko ke liye te mi tse preje krisar ti honu ubunu ke chanu ndie pragaza nu mu die ze kelhu nu viki hesa ko ke liye temye tsapreje krisar tiunu hakere dopi ke krike tsa ke karize ke seya sala no mhasi mu kevi ke sho sikokri ke liye tejari khapie mu chathari khapie ugomi popu ka tsa je u ke pelenu bunu thepudi krewa modi krista diezenu mu ke pele kelhunu u kha pe visa se ke liye temye tsapreje nipu kitza hawa khu kremo mu poti res se gaja ti bonu ba sala ni pu kitzu ze ke per he gaja nu u ze mi ze ke per ro gaja nu ha thoma cha cha gaja nu ni pu ha ka shovor u bi ka thatsu wale gi vi su ko pette nu ino go yali che u go nu ro go le che mu go ke le
ke khali che ha pe tinu go bunu Krista dorie lidi ke khinu ker nyo nu se di melu se di chas se di ke pele ka tho chasli ke vi no go mi popo ko cross che go mi popo ko no ukel hunu no ukla ha her pi ke ba ha ko ha sidi no uke ke sidi go bunu cha thau nu go mi popo ko khas ke le che he go che do ndi no prokele mi di he nyo ha ko mi popo ko bu u di punu u jorlinu ke khinu ke pelenu mu ke mesakel hunu thake ke viche se legi vino go mi popo ko cross je he go mi popo ko ke hulan thezia mu khapim pelesia ke huburi go ke hula thejang ke le chamu he ke hu krisar ko thobu go mi popo ko ke hula thejang ke le ch prejedi go khapim pele pe krisidi jisu krista ke lakli zo ne chayawe amen petela ba baje dala sodomo mission month ke hu ke pati ho no u ke ni ke kro boli ro ye thomye ke vi semye ko bo japu ernu le ke vi potiriwe mu so halai ke penyo fa theziba che do o le thomye me ke nie kinu japu ernu le do go introduce superior so do sidi poti se di me po so do ke ri o li ro che do di push ga do ke penyo fa die se ke za se ke do afku do le no ba bo thanu se thas do mo me sa mo de po nzu seri vor bezie nzu seri po vor o do no japu che ga se ni go ka ba do afku li ro Medzipe A Baptist Church Chaprade po Eastern Theological College Johadunu po BD chalie sasie Torch Trinity South Korea nu MA Christian Education chalie sidi poti ho vodi Tamarkota Kota Thailand nu English Program Coordinator Project Life nu le thochadi pojavi sevor po 2024 je tiche po mesela NBCC nu re executive office assistant mo njasie October khnu se dedi ABCC no mission director chade mo chie po u council no mission director chaba pojavi seba mo pokelula ke penyo fa thejiba ya poki mezali ro damari mo ponyo fa tichi kenye de mo nyo fa zali ro VVC kenyo poti khapye po chasudi pobu dike poti se so do mo sala novo ke lelan pezi ho ke suri sen ki pushya ke kriuli ro che do japoti bo u ke BCC no Kohima Baptist Church Sub Council no evangelist chagaba kolie chase po japu hernali do kolie chase li ro Baptist Church Konoma chprade po Shalom Bible Seminary zubzan no BTH mo MDiv chalie sasiu Asia Graduate School of Theology no MTH Practical Theology chalie sidi po poti ho Elder College no Student Counselor cha sasie Students Christian Fellowship Ministry no Student Counselor cha sasie Asian ASSI ge organization bono Delhi no vo le thoricha sidi chiki KBCC no full time evangelist chaba pokelhula ke penyofa thezibaya mo che do pobu japutti ke joyo po seso do rokoli non pezie bo se thas do mo bananu ho rokoli de poke ze uli ro pele sevi more pele norim pezie bo se thas do pele sevi more li ro Baptist Church Konomanu youth director chaba mo uni ke ze vorba sala uni che poti khabie rokoli cha se so do Soviwe
terino puti ki vi ho ngu ke lila teteru ke teje mu zapu zaye pette bisedini unyi pujo vatsashewe chiu si zomonyer u UBC ki hu pastor mu poze ke jedodi macha ke bako mu u KBC ki hu members pette go zoshri puti ke ja hakim he ponu abu vorni mojun la thale dinu puti se la ki vi khageshla nyo pette peje ke churi senyo gi pushia hanu vor ke chum hoza UBC nu vor die kim he jo se pu de shi common pu de mo akhono bos la khono di pu de shi di leba deri hanu khor di shetha ke sati ura me ke kari vor bazangu lanu sogalari sadinu dipu ke vonu dogibo u teni de khono me vu no la vodar shi mo se nyogi pusia mu sida lio nyu nyo pezirim hale ke mezule no nyogi pusia ugo pastor introduce pevises le lanu sogo sela mo sogo pula ke tsemo da deri pati se ke vonu akel hu je ke duyo ri shi mu samhog zo shri avie ministry ti kim hindi tawa shi ke je keri be pati se ke tseso aliro KBCC evangelist le je va crew ho so aliro tiche takra pengu mesegi parwade mu aliro November 2025 ti join je le chele mu avie nature of work liro ki mereke tse home visit silanu u angami me KBCC members ko ki gonu vodinu mezedinu ke chatsa Bible prele ke tolese di mimiti razabaro mezedinu exhortation theory selie ke tse mu somhonu zoshiri relationship building mezedinu ke pero ke jaho tsepevili ke dolanu mezedinu ke sipevigile theory tse mu su tseke votigi tetsunu temye ba moliro ministry tsele kenza salanu takewo sesen neta mu we fisherman mebo koke temibo kote doliro koke baravoya skime ari temye ba kragatsa tetsunu vo mu starting liro very colony lower checkpost colony ginu so krogi pekroginu amhato sedege tsa sidinu home visit prayer tsa mu meje relationship building ke pero ke le how tseke vonu teme ke krakin revole zo deri ugo KBCC focus mu u hechuliro u KBCC members ki gonu vo perele nu su chatham ke balanu me ke hugo vimone shimo mezeli ke pero ke tsele tsenya mone shimo deri u KBCC members ki kraza ke ba tsenu voda do dinu verenu se lower Sefuju colony ta pure ke ta lower Sefuju colony ta pure ke le tigi u KBCC members ke krakin overle mu siketsunu mezenu ke charitsa has kimherinu tsugoitsa overle mu sunu aro apession mori akini busa urja ani se aslanu miki vo ke tigi miki krisar mego barliro sugogi urjati we penido we sidinu ugogi pusa sidinu tsulevio je sedemo lo deri work to tigunu sports kim herinu ministry ke za fellowship kim hetigo pe bado sidinu me invite tsa mo me kiri puge tsa je sedemo lo deri su work to tigunu tsulege to peleba we mu amato sede mu amato tsake vogonu petego sede ke vom hodzam habor kalisia musuza di almodi ke za theologian me bo chiza hakim hibo pubeto ya musu se prisoner no meki vodi kristaje ke pumoza kristaki meje puche si so before you talk to people about God, talk to God about people so la asu kim hedin meki vo ke chmoza poti petenu mela ke chatsa mu asu meki vo dai shi so la ke chatsa pere ke tse mu sakim he su tse ke je ukro hi se ke je first hand athongu tu ke je musulanu su sa bise japu tse ya she amiki vo ke tigi gonu uni se ke tiri ze ke se ya unu che ke tepu se ke liti deri poti betenu zo shri positive ha chokre cham he le ke ti chozole manda ya vo thake hosa UKBCC members me po hajo zagi a puko ki vo ke tigi zo shri kergu kim hedinu uke ke dari tsa salanu ma poija ke mo ke krila munir Mary moi temi su zo shri habo punu ke bala su puwa me che deri a ke hubo
members te shazera ke do hibunu ukivora ke zum hedinu kergu moi thief cd ake ke zoitsa deri kinher pu ke ke me lia thocha ke sunu sa patte zori unichi zori tsliamo mu slanum hapori ke tsumo deri atol lela ke tsubo ke hu zo themi bu vorle nu cd themi ke ba zo deri ke hu ri pa ke tsmese ki chazu vodinu mize ke segele mesezo he ke jurile musu ugo ibisi ki hu tsepe viselia ke simu wa la suri nyobu hawi pete wa he ke juri nyo ki cha ya mu a mission zo ke nu pu zo ma ga da che ugo ke no go de ke pu a fu pu se meche lano there are a lot of evangelism holy ro simple sedinu pu za daliro mebo te her sedo dinu vo zu ku wong le sidinu zu ke le ni popova perhila ke le ginu lavo dinu te her sege do me ke krimi wo ze ke sela le dinu zu ku sunu ba sidi temisu chatavo dinu zu ku sunu khage se kim he a lot of personal evangelism a krista ke view si mu metha ke le ho mibu sila se neri asu mezela vor me chatha izomon hederi mezela vor dinu mibu zu ku su nu Jesus Christa ke view ho methala mu porque creo sila gele how ala personal evangelism muslanu ugo mi popo ke jo shiri u evangelism how tslevi mission zo mi ke hu we ne go tsapevi se baya akin he puge se kim he ke chanu zo shiri mo ho mi ho me lot lia thonu zo shiri volunteer tsli parle ya mi ke krime o shakira kan zo shiri ke khoi ke tsli ya there evangelism idali ro ugo chazu pazomori utho shezano kitekinu zo shiri how witness ke penotva japo ho ke zalevi musu u the ke lhunu zo shiri mu u jorli ha gonu zo shiri ke zagele chlivi mu go mi popo ke ja how tsepevi selian he ke ja apele mu vorke to tigonu zo shiri mi popo ke shiri u go mi popo ke chigenu Jesus Christa sigile mu pokevi poke krao sigile u ginu Christa ngugele cho tener ke joi nyogi pu mu cha sia mu a telanu Bible verse po presadinu potela chikile chileda a presage doliro mati tuthe pengu kuso keresu mati pengu keresu satoi mebu nyam hato kevingudi tigi ke banya ko po chele ke tola nye ke zepe me va peziliche putike se ala nyo pezi Rokole nzapula npezie mo kepenyafa peziewe ugo ke hu mission brochure nuri po photo mo po jering nguli to mo ugo thie po japur nzde pom hato kemiese bo chaba mo sala ni go ni ke chaki po var ka bazu je ke suise kazashia bobu hasiri lavor japu sese ke to su hari hrele the way ugo mission man haunu ke chatcha gaja se program ri kraba musula uniba che do ke cha kratawa sia gadam hoja ke cha ti ke krbo selin de musula sia thale de thie marja te thaliro International Women's Day NBCC Social Concern Department kinu letter po ngulie musuli ro NBCC kro ke hu tebu potibo sedi ukehunu tenu megola chasaje ke su vor mo su zedi ugo che do ke chatipo selinaba International Women's Day marja the thaliro gijpe tenu ha observe chya tenu me contribution tenu me achievement ha go har krakasha tipo tisoja han he chithie United Nations liro theme kadagasho liro rights justice action how set theme sedi thie International Women's Day how celebrate saba Nagaland nu mohosli ro thenumie kyakra ki krunuri ke hunuri shapranuri business nuri muri leadership nuri ujavi segaba suha nguba musuha kamimeba deri ugo ukijunuri sase India nuri mohosli ro mori north east kiri mohosli ro thenumie pese gaja thenumie gim ha ka shotcha gaja
violence against womanry krami meba global research ponu pugaja ke hunuri mu ke hum hozo sheri violence against women how zo we ke meba zo ga su hapu agwali ro domestic violence harassment abuse hakwa pette pu bade mo case ke krazo sheri mi chegazala thengala mo social stigma la no report se chomoda ya gaja sigezari pu letter to gasha letter khagasha no mo teje no ngu ke liye haige zo gro se gaza sha ke hu how no ke hu thau mo ke hu me seu ke hu responsibility mi ye thorba ugo ke ri ki thopo me fe te thengino sigiliye ke penya fe the furi thanu ri chak por hinunu chaga sha mu chaka tu ka sha su hanguli musla ke huwe thanu mi ru ka sha thanu mi khri ka sha thanu mi ro ga sha mu ke krimori ke me je ke menga ke bamye ya pi ke sha su ha u ja zo lesake ke sunu the je si ke le government of Nagaland zo shiri mission shakti ige ja mori one stop center ige ja haige zo go district patenu ba mu ha ko ha thanu mi la emergency help shelter legal aid medical support mu counseling khasiya gaja sikizri nguli thie poti haiga zo bonu u ke hunu theni mi gola sa se u society nu theni mi gola chaga sa u ja zo mosala ke je ke chati selin ba je do u mengu boli ro thenu mi chdi vor ga ba pichni chu pet tebu ba bo set thasa te fu mi go balie sidi ke je ke nu ridi theja chabie thenu go gi sele do mo ba bo ke je 테누고 바보 셔 다서도 뭐 테프고부 세 차스는 가자 테누미에 켈훌라 게 테즈제 가실레 뭐게 크리모리 우케후 유비시누 테누고 우자비 토바zo 살라 게 테즈제 가실레 지에 게 페녀부부 게야 뭐 게르고 카피에 테누미 하고 하기 수제 게도 수리세 차리에 지에 기 크루누 테누미에 uthau me ye thorbazo sala ki krunu uthau lai chalie esie society nuri pathoma chunuri krata chagaba oja visegaba ko hanu tenumi bu vike chasali ge tola solai chado ke hu bunu tenumi gi oja chasali ge vi solai chado mo government social workers social welfare department zo shiri women department zo shiri tenumi je vila ledi achaba ga ja ko halai chaga sala domo 테프미고 베테 겐 레디 자하고 할리디 버버 게제 테누고라 차리도메 게 차티셀리도 게 크리에 인수가바 게 메사 니푸 지호바 헤고 포티게르크 디소자호누 게 테지센지야 기즈 베테누 인터내셔널 우먼스 데이 하와 셀레브레이트 츠가바 하와 오브저브 츠가바 티하누 헤고 헤게 후누리 헤 소사이티 누리 헤기 크루누리 테누미 하고 하 켈훌라 테지 하웨 기 크루누 게후누 소사이티누 우자비 세가바 우타오 츠베비 세스야 가자 nguke monunu ipu ukevi thosedi uja sesiya gaja haku ha arkadi thezibawe ke khini pu hego haki hake thazo shiri mu he society no thenu mi go pette khabiem pelesia no ugo yaleje no ugo goleje kizu kru kremo thenu mi pese gaja thenu mi nekete gaja thenu mi abuse gaja exploit gaja sigazri kraba hego theje puri ke kri gaja sia sala no ni pu he 테누미 하고 하 가비엠 벨레가서 수제디 논 게야오부 우곰 호기 또 시게 레츠제 기즈누 테누미에 깨크라조 시리 힐링 세모셔바 누쇼 제게 세가자 제자가자 제게 세가자 제게 세디 니푸 오 니푸 게메제 세가자 게망아 세가자 시게즈리 바웨 예수고리 가비엠 벨레시아웨 노 자비우 즈제무 게르리 힐링 가비에 우고 즈제 게크니푸 게크루누 테푸미에 부조 시리 무뇨뇨고 부조 시리 해 조뇨고 테누미고 후슬리게비 크리스리게비 노 해 크로스제 무 누누리시 헤즈제 게후리에 토누 에듀케이션 누 헬케어 누 조시리 거버먼트 누 커뮤니티 누
Pori ke kri ke zanu tenu mie krata chdi le thomie chdi meri ba ya ga ja pette khabiem pelesia no ke ko mum hasi khabi uche yepo no he ke huri cross di he ke hubunu tenu megi he ra chasele ge vi no hasi mucha thari khabi he chasche tenu mie jevila hachia ga ja meria ga ja pettem ho no jasje he go che do haki ha che tha ka ba online nu zo shiri ke pe ko ka ba he ke UBC ki kunu tenu mie go pette khabi pelesia ti so ja haunu ugo thau me ye ga za ugo me popo ga za ke lu pomar re ga za go buri ar ka sala lije mo buri kha ka sala pie in chi ke ti bo chi he go ke nu ready he ke hunu tenu me go me popo ga za khabiem pele pe krisidi Jesus Christa ke lag le zo no chayawe amen ni go bezie bala li vide tie mission la ke cha puti khabie ke to seno chusdo Uti ke via la ke tejebe ke penyon fatsia UBC mission the crew pemedi ugo urakhe mission liego siro asamnu mission liego sedi chakele su tslido dilieno to pregadala a presidio urakhe mission liego Naya Jivan Baptist Church mission compound Kohima Pastor Khalik mem tsaprali okridi di penguba Kevija Baptist Church Kevija Colony Dimapur Pastor Lucas Boro tsapra hitafase Grace Baptist Church New Market Kohima Evangelist Mekheria ko sopi kepekolia keja mefe pengu Kohima Baptist Church Council KBCC keperodi Church Planting Ministry chakaba rokole chase Shalom Mission School Doyapur kepronyamie kripengudi tenye kepeta ko mefe pu non teaching staff ko keredie hostel no keba ko keredie warden tenu ko warden puo tefu ko warden puo mu assistant teacher ni pusitio ligise missionary administrator situ meru headmistress katila au life student life supervisor inino meru Chankula Gauneshwar Namgar Baptist Church Golagad Assam evangelist at large Nobim Bora assistant pastor Bupen Bori Kepelemiko Mefethinye Dimasa Baptist Hosam Dansipar Nagaland executive secretary Pastor Nizora Teusan Dimasa missions in Assam Komarakata village Hojai district Assam evangelist Francis Kamprai Haflon Dima Hasao Assam Dimasa Baptist Church ND Raji Haflon Pastor Gibisni missionary Macho Di Mekro Sunday school teacher Shilpa Daulab Gupu Tsapra Hidia Poba Boragaon Silchar Assam evangelist Nilindro Theusan Mailu Disao Karbi West Karbi Anglong evangelist Dangbao Onglo Dimasa Baptist Fellowship Rongdanya Dansiri Karbi Anglong Assam Pastor Diason Dik Jekdun UBC Tenu Kokrotoe Kehuki Kecha Nu Kekriba Kechacha ko chaye dieba hagose presidi ke zeka chasalidio ura ke mission nieko Naya Jivan Baptist Church ke Vijay Baptist Church Grace Baptist Fellowship muke BCC Church Planting Ministry ke penyofabu pastor ko evangelist ko krihishadi ukobu uke hu krihipie ke pelenu memie meti ke nu readi japucha prali ke tula chadio chakeniu ke penyofam hasi muke rogo chapie Shalom Higher Secondary School Doyapur Kepetako Diatochalia Chakabako Kepronyoko Tsake Lesaki Ubu Sier Keja Kepronyoko Krihipia Lesam Hasi Nu Muro Fukel Hunuri Kepenyofa Zaye Chili Ketula Chaseu Chankula Gauneswar Namgar Baptist Church Mudimasa Baptist Hosom Dan Siripar La Chake Kehurkratako Butefu Kepelemiko Bu Kepelenu Meti Silie Di Utemia Donu Japucha Sali Ketula Nipu ki chake chadie Assam thecha petenu Dimasa mission lieko la chake ke penyofabu pastor ko evangelist ko ke petako mu missionary chakaba ke hu buri chape koshdi ubu uke hula semuro ke shoko sidi ke krihilie mudili ke view se urunanu town kono che ke divoli ke tula chake chadie ha ko se prokazasa samho chabu de chabu se basike no liro
tia samnu bahuri uko di masami donu japa diliki vi se japu tsake ba hanu ha moho ke satiki hubin liro diliki vi usili na bazo deri urananu tejo rekazala musarkari zo rekazala tsilik mechi kaza susuri zeri sisha sisha kepele me tsali gada ko zo shiri kersa ke vi nu tsake za ten armo kli tsake ba suri ngusa sisha ubie kepele me tsende zo shiri diliki vi se vo putso le rekaza suko suri nguba sala ke penye vubum hasim hale khapinu evangelist ka ba le thocha ka ba ha koi tsa te do ke vi pe tsa di ke penye vubu di le ke vi cha ha khapinu temi ko petso sli ke do la solari chasana sala ke zedi ko pette ke no redi tie mission li ha go ra ke mission li go asam mission li go ha go sla se di cha ke le sele do men Hallelujah, riketu ke chachi hego po Jehovah. Nke kringu ke meji go la he ke teje piense yawe. Ani pu no tie di so hano zo shiri. Hego krie hego ngu meji di hego buno zo shiri. Tsem ye di vori she ni pu Jehovah. Tie ni pu ja unke reshoki hano no lerdi in reshoki le la rike teje piense ya. Tie hego we ki deri rekoshi. Ni pu hego we ni pu di rekori rekot tomyezo. Hego buno tsem ye di resholi. Nja pu tslia. Nke todi go renelia. Deri tieni pu Jehovah Hugo lesa lirotie. Yo ni pu hauke reke kriza ke pele mize ke sega basu korseri sidi go ni pu hakwa lari chaya. Tie Hugo mission lietse keza yeyu bi sibu no zo shirike zedi. Lia to hawano ni pu Jehovah. Nze partner tseledi lia to tsege ba hakwa lari ke teje biantia. Ani pu tie Hugo ni pu Hugo lietse lia to hano nja pu tsege za no no Hugo crosseje. Yeyu bi sibu no zo shirite hakwa no nze partner Hako hasidi ni pu hiko nza tewe. Shiro ni pu Jehovah te hiko local missionaries ko te hiko donu hatsake ba. Hiko mission liye hira ke mission liye tsake ba ko. No jabi sidi te na ya jivan church no sasje. Kivi jao no zo share sasje. Oh Grace Baptist Fellowship no so share sasje. No te hano liye to tsake ba. Pastor ko liye tomi ko zo share no jabi sidi sasje. Ani pu non te ko zo share tsepe ko so Chris. No te do ke vim hasim halem ha repe tsidi ko no zo shiriti asedi nja pu tsedi ke tula no jabe tsedi tieni pu jisu hi ko le to tsga ba ko zo shiriti asedi tieni pu Jehovah hi ko tie o ke BCC ministry ha no zo shir ma tsga ze hi ko missionary zo shir no jabe tsedi che no hasim hale bi pu tsedi te do ke vi hasim hale bi pu tsedi bu buri sedi nja pu tsape jas ke le tsedi che ani pu shira hi ko chi ba do ha no zo shiriti Hego mission lie do ya pur no zo shirini pujiso. Tie do ya pur higher secondary school house shirpian palasia. No jabi ke prinyo go zo shiritsa sache. Ani pu Jehovah non to jabi sedi tie. O headmistress zo shiri sura sito zo shiri ni no zo shiritsa sa ni pu sito zo shiritsa sa. No go sesali che se or no jabi ke pata go zo shiritsa sa dio go. Ni pu Jehovah tie. O ke prinyo mi hatu hada ke baha go hazo bu no zo shiriti borde. Lesam ha senior biosigili bi modi ni pu. Tia hano no diele ke visu su sile di pradi. Ni pu Jehovah nja pu tsili ke tula no jabi ke prinyo go itsa. No jabi ke pata go zo shiritsa sa mo hano le to tsege ba go zo shiritsa sa che. Siro ni pu Jehovah higo tie higo le ma mish asam no mission tsege ba go zo shiri. Higo di ma sam ye donum ha tsege za go zo shiri pem pelesia. No jabi se di ni pu tie evangelist ge zo go pastor tsege ba go zo shiritsa sa che. No jabi se di ni pu Jehovah executive secretary ni zo ra zo shiritsa sa che. No har sim hale people to se che. Ni pu bari tem fudi ni pu Jehovah. Har ke visu ko sa sebadi po temia dono di masami dono ja pu sa sali ke tu la no cross che. Ke belle no tiem sili ke da go zo shiri pu. O ke belle no mette te fu thali ke tu no ke te fu pe se che. Tie dili ke visili mo ke ba go zo shiri ni pu. No te ke la ke li chakra beti me ha go zo shiri se che. Tie te ka sarkar te zo re ke ze. Tie randa no te zo re ke ze la me che ba me. Ni pu Jehovah no ha go zo shiri pa te be te pa sa di no ha go zo shiri ni pu ji so chakra be se di te. Te mi go bono so dili ke visili ke tsili che. Pele le ke da go bur me che da hi che. Resara ni da ya ke mo ke pele be tse che. No ke te fu be tse che. Randi ya ke mo ke pele be tse che. Si di te mi ha go bono zo shiri ten ke la ke le ze si ke le ha ri se di she. Ni pu te fu di o she za nyo mi ke za sa li ke tu. Uranda ko no tang go no za sa li ke tu no jabe tse che. Mo no cross da che. Ani pu Jehovah che do zo shiri go ke huai. Tieni pu no ha kwa se di chaka se ke mi. No mo me ji di ke chaka la se mo di zo se ke le tsili che di Jesus Christ za no cha se de we. Amen.
kakesa rasho tisu se pe bakil ya sali do a shares ko nyako pe share korle do ke zedi ke chatsali do Riga dio ke chachi he ko pu Jehovah nke ti ke vi nke dia to nke kring nke mijila ye ke teje bien ya no he ko chmur hisa he ko ker go sedio ye semor ke shot bet te bi no he pri hezasa serbi zogamo nyo Jesu Christa bano ye ke prumala ke meje ke diferit sedi he ko lash nje pe cruci sidi he ko la ye ke pumago halie he hagola ke teje bien se yawini pu he kikiding teje tsole duga he go tie ke teje sedi no he git sake sha he go sedi ke teje no ma ke dubur sedi mozono lavoria sedi injapu nye tono special ke dula sem mozono voria ipu no tsake mesasa ni biding ke dir ve speciality so ni pu Jehovah no jabi sedi ni tono hego baka sake za hanu asadi tie temie ke krazo shire ke krie su sitso le modi tu ke za soko ke dile ke visa sali ke tula no crosseji ka ke son no ani pu che do hego paka ke sa kwa sedi ni pu tie ke mer no how sedi ke mer sevodi meje ke to go unido ke da ko soseje ke Jesus sevodi ke zinu ke to go va pe jeseje no jabi se ka ke sa je petem hoseje si ri go bunu zo shiri le tono sen ke ze melu kasne ke ze melu be jeseje ka ke sa ro shwa sedi impino voya mo hikel hu kala ka sabi impino seseya teje pette sense di Gesù Cristo ha che le zandu chassa deve amen
to the several was a Kazaseketo. Dexu Mejidi, J. Prepe Kazaseketo, Suliro, Filippico Tutepo, Kuso, Boninu, Kusopo, Filippico Tutepo, Kuso Seninu, Tetakeso President. Polha, Greek in the Dime Feteta. Filippico Tutepo, Kuso Seninu Tetakeso. Pomhogi Tubekeba, Philippi la Chagacha. Anyakor Krakele Messi, Ukepenyo Footage Yesi Baya, Nekopetela Ake Chamisi, Anishedi Chaya. Senunu Vorchekaso, Delegavim Hatonu, Nekoke Koya Tazo, Nekoke Koya Tazozela, Siro. Ne donunu hatokevitsa sedeke sewu, tsezo ta Jisu Christa janhe, sisatuo getsa apelet duba. Aneko je sekem heldi, leketsa potuzo. Kekrila mona, neko anuki tozo, neko akedie ketsekiri, siu delekeviu rego ketsa, mujapu ketsa, petenu. Neko azeke redi uke penyo fuki nu ke vor muke mejo ke zaketsemi pretzela siro a Jisu Christa ke kreu se ki deri neko mengu yashi uke penyo foto aja putslevi tekso ne bubu poteni nu kor sasa ke letletin ne bije Poti ke vi haulano u ke penofa peziwe ke chawo chepureli do ke krinipu tisoja ke sabo khapi hego tsidi he ke tachme thozo shiri no hego khre thorzo di hego lalari ke so ki honolerli no hego ke khre chapo kine ke zavo ke to honozo shiri ne pu medo ke miuchili je jisu zan chashawe amen jisu krista ar hakeliu zanu sasie U Angami Baptist Church Council Missions Department sununu zoshiri ke ni mu ke lukecha aki kruna zanu zoshiri ke ni mu ke lukecha sevori u ke hu krokro lerba kele jedo missions month mission Sunday hanu lerba kele pette petzola shjewe ugo pastor kinha I introduce wa ketalano pula modado deripo yopo bale mode a Kritheni voketagi po awse kritsame wozolo siwa mo achiri kritsame bobazo ugo mission man ho mission kra ho no hake kra ke puvorje meche nhawa Sunday pastor kezakesha dieguri rene mo urche kesa ba keche jedo aburi vodi mission nunya mission ugo kikeche posidi uyani livishi keche no hanu nunya chapo kene ke zale ke viti honu shiri ugobu partnership in missions mission hatho ke chenu ke zie dodim hatche ke che how chapo kene se ke za ke che chena tha lesson no le kedam hoza ugo abcc ke shajan he zo shiri sasie neki krunu ke hunu ke cha mili ke cha no zo shiri hego le thogo abcc le thogo za ke zodi he ki kru zago ke zodi hegola ke chache ke balanu nego ke chavor hego zoba ke che sedi japushemu nego pezeho ike chiri pulashiawe uke hu ho ubc mohoshli luro mission no hache ke che pojavi se ke che susa ke pennoki zo shiri so che so no chazu zo shiri ugo bible no ha ke chego no mohoshli ro Jerusalem Judea Samaria mukije vala ke zo ho mezidi uke huye pojavi sedi hache ke banguwe Paul lecha tupie timot Philippi ko ki ke shaho moho ke bagi ha ke kra utho ke zo ke chirishwe missions perspective mission ki chatin no moho shliro ha ke kra ur shake sa ke che theza Philippi ko prokeche lesha ho prokeche mission perspective modi perspective ke kribo nu per je Perkesha mission perspective nu perkesha hake kra uke zo ke shiri che
Philippi ko theme kikim he kropoga mori ugo Paul lesha tubi ugo tsakeshaki ugo kelhu ki ke chathabun baga kepele kelhu mori rofa kelhu ugo chasse shaba momoga ikechiri utho ke tsokeshari sha sasie Paul ke di pulano lesha tubi Philippi go tsaka ikechiri utho ke tsokechasha hapo we sit tu ke susa Paul we mission hat thoshe ke kepenopha japushe ke ke zye do dim hat shamoliro utho ur bichile kenje ke hat thopo ke lanu poe lesha tubi ugo tshe ke pelle tha ke se japushe shia we Philippi ko ke huए kiki midi se delega idi moho ke voki we mha ke go lesha no moho shliro ha ke ko kere suru je mesegi moho ke ki Pole erna ke sa morin na di ke sa city ke sa bunu vo ke ki chemme ya ke kem he po erna ke sa bunu voliro synagogue nu vo ke che ya deri Filipino ke voki Filipino synagogue ba mo ke che salanu po sabat ne kharu se pradi ker kheki ke chachya ke teche ponu vo musunu tenu mi kropo ba dipo goze ke hu ke chesha mu hauginu poe Lydia ze ke si ke leche Lydia ke penofoli be po vie chledi ke pele mi gobu vor pokinu nu ke se ke ngulie vor di ke chachlie vor di honye ho hole ike chunu Philippi ko ke hu se te ke li hori ngu ke cheshwe Paul missionary ervezego moho ke shagi uche sekeche unu mari sekeche kemejeri seketo zeke secretary nguke chesha atho a missionary very krala ke chesha ar 2012 tiki Thailand novodi japusha ke tolanu ke panof lieche ke tolanu to keshaki sus ala theri thobo khrisabalo phake kra lebe unu hele ke mori su sidaliro kim hedoshi sigivoro kim hedoshi ke chirize ke se ke chesha Thailand novo ke cha alla liro that was the first time I sat inside an airplane a chazuvo ke tolanu ke prorunu le di ba ke cha alla theri thobo se ke chesha directions ko kikim hedi ki vodo shi je gori anuri porise domo a ke penomi fo ba ki pu ke cha airport novo le liro theme kirapo where the mass is going me crowd kitsate bo vojeshi su mezile liro pete potulia zo keche su yo ke pele sidi vodi ato ke shewe Paul we simo meche potiki zo chowe rve chekeche ri kemeje sekeche zer very chemokishi chato ke chiri chemokishi po uko lesson mo hovoliro Filipino ke chatonori va ke ni vo ke chiriche po missionary journey missionary rve ke niova vo Filipino ke hu establish ke le ngu sesieva ripova bo Filipino la vo mo kishi sesie pole lesha tubie Filipi go ke zahau nego sileje nego simoliro ke krada do ho junu chau no volije ike lesha formal lesha mo deri personal sekeche ke pero sekeche ginunu tubie go tsekeche lesha hauringu le ke chesha Paul lesha tubie Filipi go tskeche ho perke bagi zo shiri a mission field no to kecheki living tree school no ke bethafa akono zine ginu avu class pozedi ke perodi ugozedi o lesha tu ke tskeche hauri ra krala ke chesha ugo hichun no mezolo chesu me ke kra college nuri to damo kishi ugo lesha tu vi atskeche very personal very simple sedi agi lesha tu keche no pa ke cheshu no theme go kimhiaga ogom hacha spicy food ko chlia moga mori ogo family life kim hiaga leshikinu ke vo hego hia moga ikecha simple se very personal se ke lesha thupie atsa ke cha how authority kra ke sala ke bachwe Paul lesha thupie ogo tsa ke jiri hakim hebo no ogo ze ke pero ke cha susa ke zie dodim hacha ke cha partnerships in mission ministry sekeche Paul ogozem hachekeche ke perose ke ba ogo mengu ke ba ogo la no poe japushe ke hesale ke ba horingu ke cheshe Filipi ko ke hu mohovo ke cheki ke pele me ko chese shedi Paul kro hi ke che
세대 길리 누누 보험 하토 척게 저고누 척세시디 게 크리니디 카게 신우조시리 또게 신우조시리 차게 쯤우조시리 우고에 볼 크로히게저 게지도디 미션 마토 척게저 허리물레웨 우고 볼레 레샤 하우투게저기 보에기 디키 누바게저 under house arrest 이게저 롬 누바디 레샤 투게저 리실레게저셔 자 디에 게자스나 타제도 게지도디 마척게저노 미션스노 partnerships no chake rioliro ugwe polze ke meji ke chunu zoshiri dile ke visa ke chahonu ugo ya ke nimye they also shared struggle in gospel ministry ikecha ke meji se ke chunu zoshiri ugwe pesieda mo ke meji se ke chunu zoshiri dile ke visa ke chaho poke ko ni ke chasi tudi ugwe pol krohi ke cha Polanu tepfudi kepenofo japusha ke che horichik kilingwe cha ke kriwo mo hosliro ugwe ke cha ke shnuri strategic se they were very intentional and strategic in their prayers ke cha ke shnu zo shiri haula chado po hai ke chbo je ke sebalano sulano chado ike chri che ke chngwe polwe ki ke chbo je ke sebashi ke diesdo bade po situation kim hebashi ugo suasi to this lanu chakechriche ugwe po encourage morosho keche po zegor ne thadi haula chape krishrovito ikechri mule keche ugo missionary mela chakeche missionary mela khakeshegi uguri strategic sedi khasha keche hause di su chau no voliro ke pano fa japush pe visale do ikeche ke le no khasha keche ke me ke cha ke shigi zo shiri haula chasa shro vigo dole po ke hiro haunu po vo ke chi cha haunu ke reze ke sedal ke vinuri chasa shro vidole ikeche hauri chapaya meche keche se japuch thawe missionary me zele ke shigi ugo to abcc krokro mission chdi chazu to keche me zele ke shigi arize ke se wada mokishi me horize ke se ba mokishi how ke chasa ke cha poke ko ni se ke cha poke ko re se ke chri se japush ne ba thailand no ba ke chi zo shiri indian passport se ba ke chi me sa poti ke kran questions ke zo ke cha u ke zo ke chri ke chazeri ke se ya immigration no that time we step into the airport immigration through se ke chi zo shiri u indian passport mo di u passport mu uzio ke priza ke cha question ke cricketry ke choya how ke thotu zame no hanu nu vor zame ke chiri ke choya si body vo mission field nu vo chole ke che ki zo shiri u passport nu se body u visa renew chmor sho ke che ki zo shiri ke jamim hoznu we potu ba zo shiri we no how chomole no how che ke krbale ike che we measure zo shiri u measure pule jedi japush ke chnuri vo ke chia ugo chezo shiri ugo missionary chazu ke togo indian passport holse ke cha hozo shiri questions ke cha zeri ke se ke cha zeri che ke churi vorba ke shase ke chigiri we can be more strategic about all these prayer needs ke shase ke chigi ugo immigration through ke chigi visa renew ke chigi mori work permit renew ke chigi strategic sedi ugula ke penof in favor bu ugi baleje ke jamais wo ki vo ke chiki immigration through ke chiki visa through ke chiki nipuno ogu chak thasleje ugo crossje ugo cha thasje idi ugo ke chasle vinhe philippi go ke hu mohola ke chiki they send more than just money ugo preserve bizomo chekira kazomo ugo ke view pette khasdi ugo ke je dodi polzem hache ke chese partnership member care ikecha ho ugo cheke no missions zeke puvoliro nya ke chisia deri term ho ke samo ugoe ugungu ke लिए epafrodita ke cheke she susa ke cheke sher bizomonya pozienu hakhasa pobuvodi pol krohi keto pol semoro ke shogunuri po krohi lekevi po chalie chlekevi po messenger chlekevi ngulie Epaphroditus ketekeshe susa ke hiranu dimapur ketekeshe mo me ho ke vonuliro 800 miles susa
kilometer ne wudi krekini kezie ke ba no poke che ke che bubu wodi ugo suchdi wo pol kro hi ke che kezie dodim ha che ke che pol theke ke che pol ministry no kezem ha che ke che haguringu lewe athole ke che Epaphroditus hawe Philippi ko ke hugo donu the most reliable ugo donu ke vi thomo kishi po talentry ba mo kishi po pelele ke sathomi mo kishi ike chirile thawe ugo ke vi tho ke chebe pol chebe pol bu ministry she ke che japu she ke che honu pol je ke je dodim ha che ke che ngulewe pol ki vo tel pobu pol je ha che ke ba poti ke chamo ki dashi ke krila mo ne we sisa ke le Epaphroditus shorilie siedan no sidipo vu vila ke lesie pol le lesha how to pe ke tsepe po tse sidipo bu lavor Philippi ko ze ke secretary che ke che ngulewe how moho ke shiki ke ze dodim ha ke che partnership in missions how ngu pe vis le ke che ke tse ke she nur bizomone vodi honie hozedi honie ho encourage ke che honie hola cha ke che honie ho khrohi ke che rotu ke thekke nuri living here physical needs semor ke sho financial needs shakir ka semor ke sho kikim hidi ministry gomu su se petal livishi ke che honuri living here ike chengu lewe je do uke hu tha hori mohoshli ro ugozo shiri Epaphroditus hidi hakya krache ke ba ke khira nuzo shiri uke penoki asam nuzo shiri outside India nuzo shiri hakya krache ke bangwe cha dio moho ke shiki they gave sacrificially Philippi ko ke hugwe ha pori khri mozodi per hi roso ke midi ugam ha pette khashe ke chungulewe hanum ho ke vugi ke di pola we khasmoro soga ikeche utho ke to ke chebo missions nu ke penofo japushe ke chunu ke di pola we khasmoro soga ikeche atho ake to ke chigi we khakeshu kirabo ke to chevoli doshi ikeche we leke je leke ba ke je uke penofe sem ha chhe ya ke che horingulewe ugo Paul zem ho ke vuki he was under house arrest in Rome nu po ke tie che ke ba house arrest che ke ba there is house arrest ke ba tigiliro there are some relative freedoms ubus ha ho chle ke vi guidelines ho mulia ke che ngu ke che su se me bu vor po visit chle ke vi vor po ma hole ke vi riba se se po sugogi japush le ke vi mus ho leshri to be ke hu go chle ke vi horingu there is house arrest how avail chle mor ke solano po ha kropo sumoroso fi kropo sumoroso ike chiringu le ke che mu how no Philippi ko ke huye kha ke shengu le ke che we hannu Philippi ko ke huye Paul house arrest ke banu pokro hili moda doliro che dozo shiri Paul thupie Philippi ko tseke she lesha ho ugo probado momoga ike che bori utho ke zobawe Philippi ko bimo Colossi ko Philemon Ephesako lesha haguri Paul Rome ke baki how to ke chengmuliwe ugoe Paul boom hachle ke villa Paul bu house arrest no bazo shiri me bu vor po visit le ke villa me gi japush le ke villa lesha tu be ke hugo tsle ke villa ugoe khake shengu mu khake sha haginu ugo thie Philippi ko lesha how uzien no ba ke che kezie dodim hachle ke vi kezie dodi partnership mission ha to chle ke vi hori ugo thie ugo zien ba ke che hori japu mula le ke che chwe ugo perhiro so ugo ke vi tho khasdi khasle ke vi unri khas toshle ke vi uni tosh cha ke shunri Paul nu che ke te puke shunri ugo ke vi tho khas ke che kha ke she ike chiki themi ke hu buri khasle vi ike chiringule ugo Pharisee gori khasya ke chungu deri we kha ke she ki sus uke vi pette uke lu pette use di khasmo muga ike chahori keso kese shalanya thawe uko mission nu kezie dorim ha ke chnu
kim he ke che bonu ma chli vor jaga mori ki kim he je bonu to sasle vi vor di leba ga ike che horise utho ke chot shin tha ha ke che ko po the thanu gongu ki likem he Jerusalem Judea Samaria mu ki jevala ke cho ugobu po japush voshli che ike che ugo ke tsesha japush ke chem hoza uko hakinu siezi ke che hauri le sa shinatha discipleship we to shadaliro siezi ke shinu nu se demoliro makipuri to shke chnu khukrele mori krele kenje ke chiringuli we uko partnership is relational see kezie dodim hakesh mashke chesus ke pero ke che hathopo sus ke hu mu missionary me donu mori sending organization mu missionary me donu mori le thomie mu ke hu me donu ke pero ba moliro haki pori we mission chikrele kenje ke chiringuli we ke panofa ke krino poti hovo mission field no ke to girizo shiri missionary me ke cricket zedi kezie dodim hatche ke che mu ha ke krari si le mu ha ke pranori ur che ke sa ke chri chwe missionary homie pu ke chwe a ke tse ke she ke huwe siezi ke che mori discipleship nu ha ke krapi apathamole sidi I vodi campus ministry nu mori training ke me proponu organization probonu no siezi ke su jesi pesu sa ko le kile chile ke chri pu ke chya ke hu missionary ke kru holy ro a ke tse ke she ke huwe they are constantly keeping in touch with me as ze ke ze do di ti so nye chile ke view no go as ze ke perodi update chaba ala ke cha chaba ke chri chya le ke chri pu ke chwe ugo lesha Paul lesha tupie Philippi ko ketsakim he je ke no u le thomeze ke je dodim ha che ke baunu zo shri no kim he baga mori inke ni inke reze ke sebaya ke chaho no hyogori ze ke zashidi hyogoburi sulari cha ke je ikechri chia me chezo atho akelhu mohosli ro a mission field no bajaki aliro lesha tujiri anisia sikechelanu je ke no o lesha tubie a ketse keshe ke hu mori a local church mori missions departments ke chiri chia poti ke krachati liro ki kim hedi machovoje shi ke chagori tupie ugo pesi ke chia o atho ala no zo shiri ai voketa man no ki kim hedi machovole shi ke chugori reflect la le ke vilari leche tu ke chiri chia va ke kra poti ke krachati liro ke hu mori ketse keshu mori u department go mary dayamo kishi ugo u reply chlayamo deri we si keche delius vo ugo chobada do ugo ala chabado ikeche nunu unu tepudim hachovor kechri chwe puti kechanu we kezie dodim hache keche hori lepesu modayamo kishi kepenof u ke khie u ketse keshe houses abu aja chati chishli vi ke chalanu aketse ke shahuri lepe sulat hawe che dori ugo mission hatonu maho ke voki ze ke sea ke cha missionary me ko mori le thome ko feel nu ke sea ke cha ma ke kraze ke se ke cha ugo ke hugi pule ke je mori u ke tse ke sha krogi pule ken je ke cha mori organization gi pule kenje ke che sus rize ke se ke che thanuri vor the atho amo athom hosliro ke penofe abu ha ke che bunu tha ke che ugo lanuri ugo ke meji ke che ze ke se ke che gori pule ke vi lanuri abu vor ha ke che thabunuri thamo kishi ke chiri lewe ministry needs ke che ministry no se mor ke so mission field no se mor ke so house se mor so bale house sasli ro ugom ha chepe visa levile ikeche keza ke chikiwe rar sedi kezalia ministry needs laliro deri missionary me a house mo soba a hanu thachbale hanu chinhabale hanu ke mejebale idi kezadaliro urhe jesse keche a hau kezashliro ugo a se prisamengu sidado a hau kezashliro am ha thoche khele modi ha ke pribo chna ke balan hau puwa meche ikechuri ledaya mokishi
ugo missionary me ke hu how missionary member care nu vise ke che lanu unu thepu ba missionary me needs sus financial bizo ke mo uwe theze ke kuze ke se ke che gizo shiri unu cheke thepu le ke che ke hubo ke che pele ke krila monya mission field nu ke ba chese we are always at the giving end khakesha chate sus prisano molevi deri mission field nu ke ba gis a shoba zo shiri ke shome bola vo ke shashe mo so a mecha ba zo shiri a sun to shmo so ke sha ke shunu zo shiri a vo dis go encourage shmo so a ke hu ki members me po ke meje ke bali no ai to shmo so a to ke je chese ke hu ala chapa zo to ke hu ala chasi ba ya ike chunu ba but at the end of the day khasi ke ba che where temi zo ke chla no ro fuki zatiri so voda ya mukishi ro fuki zati zo shiri shse shile moda ya mukishi ak chaba zo le der ak chau vo ugo to ke ba sie mi ala chaba ke chu vo a chu ba mo mo ga ke tri question che ke ti vo ya si to de ki ho ki nu mi ho poti ke za to no ki me ba ga ministry ki me di chaba ga nu me di chaba zo mo ga idi call ye bo mori message bo work ke chu gi zo shiri that's a very big thing pakeja se ke che bo so ur she ke che unu she ke te pusa ke che a rb dim ha chaba mo a ke hu asietha a mission organizations a partners ko asietha ke che how missionary me how go rize ke se ke chu nuri ugo how go ginuri missionary me meje go ri rakra ke sa ke che chela thawe pole philippi ko ke hugi buke che nie ko a ke ni ko mu atsere ko ikeche pu kecheri muwe pole ugo kezie dodim hache ke vornu philippi ko ponu tenu ke ni sevorsha keche po ke meje ke di japushe ke chunu dile ke vi japushe ke chunu ke meje di japushe bazo shiri philippi ko po sie tha keche po zedi kezie dodim hache ke baho lela ke sheki ponu refreshing ponu ke the gola vorle ke che ke panofu japushe ke che house akeni thozule mu ukola no arim ha chakhle ba we ke che hauri ponu la vor ke che se ke chungwe ugo che ugo kijo mo hosliro we are at the crossroad chamme zobo no ba ke che ke me uke umu mo hosliro there her kengu ke meche ke gi ke che ke ze po chle ke mo ke che hako sum hoginu zo shiri ugo che advance ke chunu so shiri artificial intelligence mori technological social disruption ke ze porhi ke krise ke chupunu tawo ke jenu ke panofo a ke mission hathola we ki midi ke panofo khoj baga ugo research ponu ke le hai ke me 97% of the world has heard of Coca-Cola 74% of the world has seen a can of Coca-Cola. 51% of the world has tasted Coca-Cola. Coca-Cola has been around for less than 100 years. Puti ke zato yo bunu ki je petewe pete kre Coca-Cola ke dipushi ngu wade Coca-Cola ke dipushi methari wade Coca-Cola ke dipushi advertisement going wada mokishi dile ke view kim he thabaka che dile ke vi thau moho ke se if Coca-Cola company ho dile ke visa daba ke chewe ki junu dile ke view me pete sile dan he ke churi le ke churi chewe ki ke chebo ugo ke nyepie ki ke chepo ugo bu hele ke mononu dile ke vula to shomoro suji ke che what drives us to gospel ikechuri how ugo ke chonya thache do no ki ke che pochile vibaga we u answers ke pre living here u response ke pre living here mosam hedi abudo me mori jonam hedi amole mi ke krimi buleje mori habakuk medi kidi pola abu toga moro isaya medi a haki bale a ketsesh leje ikeche response do shi ugo thori ugo ketso ke sashi jeje do disu jang do shiri ke hu bo chidi ke je do di mission num ha che ke je ha porhi ke krike chenu we u part le ke bari
ngu preba atho pelle keche we are all called to serve me pette ke panofo ugo kebe hache keche me pette bu mission field nu voda do ikdi ugo kemo ye ke krila monya ugo me pette mission field nu voda liro suponye prisa ke chesada suponye ugo la ke chasada suponye fundraise ko chesada we haki ke bari pochabo nidi ba ugo homebu kha ke shinu homebu to ke shinu homebu ke cha ke shinu homebu missionary mego ke shinu ugo encourage ke shinu ugo nguli ke cha Paul Philippi ko ke hu sede ke cha suri partnership ke je dodi sede le ke cha ke hu bo ke cha lela ke sashin so sa territory ugo voli dia kinunu ke je ke hu ke chach honi ho encourage ke cha suginunu Philippi ko ke hu sede ke le cha sizo ke mom ha ke cha kunuri mohola ke shiki ke deki ke feu re missions no poyani ke cha ke je dodim ha sha ke cha susa ke demie ko ze po ki ke worki thepfu go che ke masasha ugo bur lilie ke cha ke krise mor ke shoguri khape go tsidi suginunu ri pwe ke penofa ha tho che ke cha ke je dodim ha che ke ringu lewe ABCC thau mo ke shiki ABCC mission se ki ke cha chabu no vojaga ike cha make krari utho ur uke tsoke samu make krari leshidi ke penoferi thezeba muchiri make krach mor shobawe EBCC missions ma tho mo ke shigi ugo report kim hedaliro che ke tsoliro seye thefnu thechekere the thanum hashaba India no liro states thefer district state have 18 locations mu chazuliro 9 nations 12 locations num hacheke bangwe phake krach morosoba phake krach volide chirim phake krach ke chunu missions la no mu a kike chbo chasali viga to keshnu do mo kishi kha keshnu do mo kishi ke shasha ke chunu do mo kishi mori missionary megi ukol chesidi nvar krabazo ikeche deyo ponuri do mokishi tie se moroke shotho ABCC missions thau mohoshuliro more than just missionaries are bizokemo we khakessionary se moroshoba short term mission idi pukesheki potho deobado bodomo khrobodomo thekrosorodomo tiche boridoshi we short term missions se moroshoba we vodi japush ke cha haim hiame japush ke cha mission ke cha haim hidish levi me a amhatho amha proba ke cha hauri se di hakim hidi machlevi me ke cha nunya hau se samro shoba mu ABCC nu mission nu se mor ke shoe more than just missionaries vodi liu nu kim hembadi machbashi ki kim hidi ke kro hisaw volivishi ki kim hidi ke chasha sa levishi ke cha hauri uko lesashin morosho je mohoshiliro Laos mu East Timor no liro se samoro kesho missionary me se samoro shoba se moro kesho strategic se de ugo ketso keshigi multitasker se moro shoba le gari se leke vime carpentry ma thoche leke vime mi chasi kechime mori hichuno mi ministry no kekro hileke vime se moro shole idi puba Laos no liro East Timor no ugo se moro kesho ketso keshigi hego preschool bo sede dada bade mu semor ke shotos kebatami sus Montessori mori BA degree mori early childhood education via certificate ba ke chimi semor shobale mu hanu vorle liro sidi hachlevi bale ke nunri kezasha anunya kezake shahago nego buri kiti kinuri chaba mu themi hosiba liro mori homie mission la unnun badi hakem hegonu voke kruhili baliro ugo kezi dodim hachmoro kesho hori sedin ugo zeke zala shawe jedo make kribo ade thalanu ker kedam hos pushin ke boss kehu ugo ke zeke hu poche di honi ho ke ba sununu me krono go cheke ba go buzo shiri mission hathonu unonogo hannu
mission hatonu vonaba experience chinaba liro ugo kawa hije ugo buri vodi kepenofa kikimidi ugo sedi pachlevishi ke chahonuri ugo bu hauri methashidi kepenofa haidi abu pachinabale ke chahori silije putike cha Allah zoshiri not my immediate family our family zomoderi a kepenomie go a mission field no voda kebagi nyo family sesele molo no chipuri bali de no mission field no voda liro subunin family mohoda no mission field no voda liro supuni krono go tekeda no mission field no voda liro supuni pakraler se nyo kindu mohoda ikeche seri aketso keche which are very practical lela keshigi kepenofa kitete buri de tomu metoshi akel hu hanunu zoshiri abu zoshiri park liginunu pue haki puri akki kikru khake gewamo hego semor ke sogori khapi hego tsha ato ke dalano akki krubuts of ke chiri chemo deri me kronogo ke cha susa ari donhe kikru bo ke cha susa a mission field no todaliro sa anovo azeke pechi anovo mission field no anovo mission field todaliro azeke pechi sekechunu todade a ogozeri contextually je birthdays funerals weddings mori events important events ko ba kechegi ugo ba metoda de ikechuri le amukishi mori emotional challenges ugo zeke pero keche relationship ugo mission field no vodaliro ugo ke khele keche thezeki ke midi ke zevorshi kecheri ke jengusil hodede ikechuri ba mokishi mori mission field no vodaliro pos pokam stable kechuri ngule modadie ke penofa liechada liro pos government job mori hakinu che seshedi ke tego sidi badale ke vinu suri khake gyodi mission field vodaliro kim hidoshi keche kele nunya mori ukera kechuri voria mokishi deriche do ugogi ugo che keche atoria che keche hosa ugo nonogo mori ukrisar me uke who members me mission field no vonedi ununya ba mori unnu baliro we ugo buri ugo chakhawa modi ke penofo ke khre hori sevodi ke penofo ke khesi ke momi ke zinu ke ba me kiri japushile ke vi ugo mha proki kim he ke chepo bashi ke penofo khabi ugo tsake se kim he chepo bashi potho carpentry mokishi mori plumbing mori mechanic mori ha pro ke priba ke chagori sidi ugo khawa modi ugo bubu ke penofo japush ke chahori shike che uke chawe it takes a big commitment to be a missionary. Oh, missionary shiketo susa. U commitment just the chair. Deri suki zoshiri. Ketse keshe mezoshiri. Ketse keshe family zoshiri. Ketse keshe kehu zoshiri. Ketse keshe organization zoshiri. Commitment just the ketse keshe. Cheres zoshiri. Kasha Christ zoshiri. Pue volutzatie kije ke kritzatie me semorosho ke palano ke tsesha ke chahori ugubus si samor shmoro ke cho hori nego petrola shawe missionary me so vode feel no tode deri hagi ke tse ke shik me so shiri u commitment jasidi ni puza no ke tsesha we hego khaba ba hego ki kruno aki kruno mbu badi hasha sa ba ugo ke ze badi unise di machin ba deri nipu nsemoro ke solano kehu nsemoro ke solano mission organization nsemoro ke solano nke tsebe mvu mission field vode ya ho ke chahori ugo buri rakra ke sala shekeche she keche let away vo ketako vo mission field to ketako ugo sha vi sedi machaba ugori mission field mi vi mi keche lele vi deri hagi ke bago zo shiri ugori mi vi me we are all heroes in sending out the missionaries hori leke sashinata uke penofa ke krinu ubu purhi ke krikechenu pojapu shike chesusa we leke sakeche how kezie do ke chalanu kezie do dim hachvo leke chalanu ke penofe pomha thogo nunuri ugo buri pojapu shile ke ja hori ngwe thie UBC ke hunu zoshiri missionary ser ke ba unke chaho ke penofe purhi ke krikechenu ugo sem hachaba ugo kelhulari ke penofat hezisha ugo kezie dori macha ke balane ke penofat hezisha muvor ke toti gono zoshiri kezie dori macha savo ke to gono ABCC no zoshiri mori ke hu ha no zoshiri porhi ke cricket no missions la
계제 도디 맞춰보게 되고는 우고 계비토 가시디 개변 부부 잡이 우고 지사셔게 레스미 시프릴렉지 개차우실리도 예크리니부 디소자 하우는 조시리 부티 계즈 하우는 조시리 노효고를 칠라셔 보히게 크리켓츠는 노효고 개체샤겠죠 보히게 크리켓츠는 효고 부 계제 돌리게비 계제 도딘 마토쳐겠죠 미션 필누리 호미부 또도 호미부 차도 호미부 카스도 무 호미부 미셔너리미 허게 돌라노 보히게 크리켓츠는 노효고 켈리웨 해고 미션 필누 볼레모다디 해고부 해고는 타치다 해제 해고 리오는 볼레모다디 해고부 해고 야닐리 모데이디 해고는 쇼다 해제 데리 노 포차볼라노 해고부 하기바디 미셔너리 미 크로히바게자 미셔너리 밀라 찰리바게자 미셔너리 밀라 카슬리바게자 우리 레케 살라샤 레페잘라샤 물레케 메티사시디 vorketo tikuno zoshri hegobu kezie dodi mahathoke chahono hegoke vitho khasashe vokelishli ji hego haidi mathoke krichke vogono zoshri kezie dodi macho vokeleke me kezie dodi machla vokele me chpreleji kevike ko porito ke malano jisuzan chashawe amen DMR visite. Zadi kur kresedi hipping wa tef 359. Opete gezet ha.
chao chiliro ki krini pu no ndienu he ko tsa liro he go busu fe kone ki vi no ke ko ke te pa khabi he go tsa ji dipu ndize chido ke cha dipu leme do bada liro pepile ke vi ke ko khabi tsa ji nki hu hanu nja pumi ndia thomi ke tsebi ki junu shashe ke tona dipu he gon ki chaya yo kili ke thakim he gon ndienu run ke ni kim hi di no tie dipu ke ko khabi pe te go tsa kri hi sa ji dize chege chunu no hyo cross ji chido ke cha dipu pepile ke vi khashido ke cha nipu pepile ke vi toshido ke cha prale ke vi no sunu nipu no kri sa ke ni chani ji go kha ke sabin cha shi yawe mbu he ko ngome je kri sa ji din ke cha yawe siro vi to nipu bu ke hu ki pori mu ma ke hu ponuri nunne ka bi ni chi nipu bu ni pette ko zetuli chi unipu jisu krista mu ke me je bu ni pette zetuli chi Amen. Baprela li amhacha kini sedi ke pesi ke li su se chili do chedo japuti se ke se rokoli peshewe siro afakru peshe for ke to tigunu ke zedi ni pu japut chana vodo we ke se ni petso shewe ugo ke hunu chiri vor ke zedi ba do kia ke ni Bangladesh la hania se pesi shida monyo ke hu bunuri Ukrisarmi ukia tsada ke baha ko halai chaba uki krunai chaba che mu ni fordi ki to ke ba meri hesje ke tse ne go pesisi yawe March zakir vorke zedio ba zakenin hi te heshe baroki haki hanu idalin ugo tse proper mu megoshe uniki ya tsado idalin liro Mrs. Kevise Tunio wife of late Lanu no fede mu megoj liro Mrs. Watila P. Belho, wife of late Vincent Belho, uni no de ho. Sala idalin mu megoj uni Marsha Karen here te shebaroki ki ya tseki da hanu ne ko bu la chaba je ke tsa pesisia. Kiniu liro March Zakir se Friday here baroki Viswema Baptist Church nu. Ugot per novizo mu kriketonu unikia chido novizo liro Mrs. M. Limala mu Mr. Vikral Zane unieno de mu kriketonu liro non hele kenao mu late puzashi kenao unin nofede go ki unikia March Zakir se baroki Visuma Baptist Church nu bado mu kihupori ugola chabadi vor ko hesaje ke cha ki kusunu pesisi ya ho nyo pete ko pesie